Yes, yes. Hey. Angazi ngizokuthini kwasemakhosi kodwa kungabi mina engizokhuluma ngicabanga ngikwasile kodwa ngicela shembe ngoba ngathi ungiguqise lapha shembe ufunane kuyo kodwa wena wedwa Nkosi wazile ukuthi njengoba ngiwumntwana omncane kukhona ubaba abadala lapha ekhaya namakhosi kodwa ngiyacela-ke shembe ongcwele ungiphe amazwi enze wapho wena nanzilesuku ngiyaqhaqhazela Nkosi yamakhosi angazi noma namakhaza noma angazi Nkosi yamakhosi kodwa ngiphe Nkosi lokho engizokuphiwa uwe noma ngabe Nkosi ukutshelile kodwa uma ngiphiwa uwe kuba isibusiso kumina. Isihlabelelo sekhulu namashumi amane nanane kuzoba mwaze esambalwa
Bantwana benkosi lithi izwi lamazwi lonyazi lwesiZulu angikhulume indaba kaNkulunkulu walapha ekuphakameni. Amen. Manazaletha ngivamile ukucela uNkulunkulu ngoba lapha ekhaya ukuthi uyathandwa kanti awuboni ukuthi uyaliwa. Kodwa wena uyitshela ukuthi uyathanda la ekhaya kanti uyaliwa. Nami-ke abantwana benkosi uNkulunkulu esengimisile la kule nkundla angimise kuyo. Makungafiki lokho ukuthi ngiyathandwa noma ngcono kakhulu kunani. Kodwa angikhumbule ukuthi ngisemsebenzini kaNkulunkulu bantwana benkosi. Ngoba uma ngizokhohlwa yilokho bantwana benkosi ngizogcina sengidavuza. Bakhona-ke abantu bantwana benkosi abazi ukuthi izinto ngisho nalapha ekhaya izinto uma bengakafiki bona ngeke ilunga. Kanti bantwana benkosi monye umuntu olungisa izinto shembe kuphela. Amen. Akekho umunye. Ngifanele ukukhuluma ngale ndoda yayinika inkonzo unyazi lwesiZulu sesesihlalweni sesibili. Yayisinika inkonzo le ndoda Manazaletha. Yathi uma inika inkonzo le ndoda kodwa kwathi ngakusasa yayisiyafunwa ezulwini. Sezobuza umnini wabantu ukuthi kuthini kulaba bantu obengikuthuma kubona isona. Yena sabe kakhulu Manazaletha angiyena umuntu oyigaphi mina ngumuntu oyidliwanyana nje. Futhi noyena amahloni. Angiyena umuntu othanda ukuvelela. Sengathi uNkulunkulu Manazaletha angathi uNkulunkulu mayisethe angikhuluma indaba yakhe ngikhuluma indaba yakhe kuphela. Ngoba lapha ekhaya Manazaletha abantu baphuma amagumba amana umhlaba njengoba begcwele bengaka la. Bagola indaba kaShembe. Kodwa okukhulu kakhulu oyokubheke umuntu esekule nkundla lapho kuthiwa ngibe khona abesebona isitha sakhe sekhuluma ngaso ashiye umsebenzi kaShembe. Abantu bayayishintsha izinto lapha ekhaya Manazaletha. Kodwa uShembe engayishintshile. Ngelinye ilanga ngiyakhumbula ukuthi kudala Manazaletha kade makhulunywa ngemisebenzi kaShembe. Makhulunywa ngemisebenzi kaShembe kuthiwa amen. Uyingcwele ngoba kukhulunywa ngemisebenzi kaShembe. Kwaqhamuka indoda kubo. Yafika yathi kuyekeni lokho. Nothi amen uma kukhuluma ubaba kuphela. Kanti lemisebenzi kaBaba. Lokhulunywa ngayo lapha ethebeni nekaBaba. Mawuthi ukhanga wena kini usuzothi kuyekeni lokho. Kwayeka ngempela. Kodwa lapha ekhaya ukuthi uma ukhuluma ngemisebenzi kaShembe ayenze ngisho emagwena kini ngoba kakhulumi ngawo kuthiwa amen uyingcwele uhalisa uShembe. Wakhamba wona sivala manje. Ngelinye ilanga ngangikhona Manazaletha masekosini. Ngangikhona inyanga yezulu. Ithi inyanga yezulu bekuba bavale imbongi. Imbongi ngenyanga yezulu bezisho ngapha nangapha. Uyabo ibenalalela imbongi ngoba beyisuka zisho zonke kanye kanye. Yayisithi inyanga yezulu bayivala bathi hayi mana yathi inyanga yezulu bavalelana bababazanina ngoba bazishela. Yini lapha ekhaya makwenziwa into kukhulunywa ngoShembe kuqhamuka indoda emzini wakhe ibisithi kuyekeni lokho.
kodwa kasilalelizwe. Singayidambela izinto zethu eziqhamuka kithi nesicabangayo. Ngoba masiqamba izinto zethu esicabangayo sizophambana noShembe Manazareth kaMasenkosini. Inyanga yakhulu Manazareth yathi imbonga idedele ngoba kuba abantu kubathaza uShembe kodwa abantu sebethi thula. Wakhe lo msebenzi kaShembe. Ukwazi ukuthulisa abantu lapha esontweni. Wabona imbonga bekukhona ngisho imbonga mhlambe eyibhedelayo izigwele kodwa ngoba babazi uShembe indlela embabaza ngayo yathi yangesi umyekeni ababazi. Amen. Yekela ababazi uShembe. Yini uma kubathaza uShembe ngaphambi komuntu azothi ungashiya ukuthi uyingcwe kanti emsebenzi izoba. Yezoba nomsebenzi okusuke kukhulunywa ngayo. Ayezoba yena uShembe. Sengathi uShembe Manazareth angasenza sibe ngamakholo. Asenze uShembe sibe ngamakholo. Singazenzeli kwethu ngikhuluma ngendoda. Ngikhuluma ngendoda esasinayo kwamashu. Le ndoda yabona uSathane ngamehlo. Imbona phakathi eparadise. Ithi le ndoda yabona kungena indoda phakathi ethempelini. Wangena indoda phakathi ethempelini ithi yangena le ndoda yaqala amakhosazaneni iwaphunga le ndoda iwaphunga amehlo avela la. Ngivamile ukuxwayisa ngobulala esontweni. Musukulala esontweni ngoba ngeke ushiye imbhede le ekhaya kuwe uzolala la. Akuyona indawo yokulala la. Lapho sizele ukuzokhonza uNkulunkulu mayibonke. Amen. Ithi le ndoda bantwana benkosi ithi le ndoda yambona ephunga ethempelini ithi yabona ephunga amakhosazana waphunga wawaqeda wathi mayise waqedile amakhosazana weqela esililini sikaJamengweni wafika nakhona wenza lo msebenzi waphunga omama balala weqa futhi wazongena esililini seKayisuthi. Ibalimazile Inkonzo okuye umuntu abayiphethe inkonzo uze kusho umuntu osemuva athi batshela kuyona inkonzo le konzo kabatshela siyazi sika nanje batshela utsheluba Insebenzi kaShembe Manazareth njengoba ingaka ake ukhulunywa ngobani uma sesizothi masiphethe umgqobo uthi wabatsheli ayanikaza ephunga abantu ethempelini ithi yathi mayimbona le ndoda eqeda ukuphunga abantu wayiqonda ngqo kuThixo
wayikhomba nokuthixo ithi ke le ndoda abanye abaseduze kwami babelele bezithuza ubuthongo kodwa le ndoda Nazaretha ithi ngavuka ngakhuza ngilapho ngathi mbambani wenza bathi bephapha mababamba le ndoda ebona uSathane ngamehlo bayibamba bathi akase mntakamkhulu senkozweni ababoni kwenzakalayo balele ababoni kwenzakalayo ithi le ndoda Nazaretha ngahlala phansi ithi ngathoma sengihlale phansi le ndoda ithi ngabona into engakaze ngiyibone emhlabeni ngiyoze ngiyife ngingakaze ngiyibone ngabona umuntu esuka endlini emhlophe ngaphakathi ekuphakameni unyawo elokuqala unyawo walubeka emgwaqeni njengoba usibona senyuka ngokwabheka izulu walubeka emgwaqeni olwesibili unyawo ithi wayewajikijela ngaphesheya enkanyezini kwabheka abesayo olwesithathu wayewashona ngale wena emasela usitshela ngemisebenzi yakho sitshela ngendaba yenzondo zakho kodwa ushebe khona nangaphambi kwethu izokhulunywa nini le msebenzi izokhulunywa ngobani ikhulunywa nini le msebenzi ikhulunywa ngobani ngoba uma uthola umbhobho manje ufuna ukuthi awungamthola ngiyamtshela ayanikaza iminyaka emine kwaphela iminyaka emine shambu inkosi amen shambu uNkulunkulu amen ithi yathi emayisiya enkosini enkulu yasephakameni ilanga uthi yathi mayifika uthi wathi nje mayiguqa phambi kwenkosi lathi lithilanga hawu ukwenze njani lo muntu ithi le ndoda ngafuna ngamehlo omqondo umuntu baba uthi ukwenze njani lo muntu kodwa umuntu ubaba ukhuluma ngamuphi umuntu uthi awusamkhumbuli uthi baba kangisamkhumbuli ungasamkhumbuli umuntu uthi cha ithi inkosi unyazi lwesizulu sahleze sihlale sesibili awukhumbula umuntu owayesakini eparadise mphethe inkosi awuthi wayesiyakhumbula wathi awu baba ngiyakhumbula uthi kwenze njani lo muntu uthi ngavele ngacakela manje ngizophendula ngithini mayithi ushembe ngenze njani lo muntu ngoba mina ngabona umuntu eparadise kuphela kodwa ngididekile mayithi ushembe ngenze njani ithi ngafuna ngamehlo omqondo ukuthi konje ubaba ngizomphendula ngithini uthi waboza nje wathula wathi ukwenze njani lo muntu hayi thina ngaphela ngathi baba angazi baba ukuthi hayi ukuthi kawazi lo muntu lo njengoba umbone esakini wabona wedwa thempelini ufuna nalo muntu uyafunda namhlanje we mame wazocela wena kimi uyafunda namhlanje kalokho ithi inkosi ehleza salon Nazaretha ilanga lamalanga ithi wothi lapho khona emawuthandaza wocela Nazaretha akuthandazise ngoba uyafuna lo muntu wena kawufuna wena libele izindaba zabantu
engenziwa lapha ekhaya. Ukube munye umbuzo ukuthi ukuthathaphi wabona abane kwenza lokho. Uma wenza into engenziwa lapha ekhaya. Ushaka kuphela shike izinto eManazaretha. Amen. Osesihlelweni kuphela shike izinto. Akekho omunye eManazaretha shike izinto. Ngathi ngikhuluma nomvangeli ngesabatha ledlule. Sixoxela nje kungekho ukuthi sixoxa. Ngoba kube kuhle kuqala bayazi abadala. Wabe uyokuthamanaza thema isihlangana. Lapha ahlangana khona abuzana ngoThixo ukuthi uyaphila uThixo uphi. Nisakwenza lokho luto. Mabona iNazaretha ngibone siyabheka nje ungawusibingelela mhlawumbe noma awusibingelela akusho lutho kudazithi. Kanti safundisa eManazaretha. Safundisa ukuthi ubone iNazaretha. uNkulunkulu usuke ekuthanda. Uyibonga kuyinhlahla ukubona iNazaretha ngisho uhlangana edolobheni uhambe eThekwini uhlangana neNazaretha kuyinhlahla wasonda iNazaretha pho wena labo abantu okuthiwa bayinhlahla. Labo beselo ngabo kuthiwa bayinhlahla wabasonda wena. Ayanikaza uthi wakabonisa imali uyishilo nalensizwa ngesibonga ngifuni kodwa ukuyisho uthi wakabonisa imali insizwa eyikholwa kuleli bandla eyiNazaretha hluphana kakhulu nomfowabo engakholwa hluphana kakhulu emndenini nalomfowabo engakholwa uthi wathi esuka nomfowabo engakholwa vele wakhetha inkosi wavele wakhetha inkosi lo muntu. Esekhetha inkosi lo onangapela Manazaretha uthi wayesehamba lo esethatha imali eseyobonga ijabulo jabulela umfowabo. Thatha imali yenkosini inyanga isizulu. Uyafika uyabonga. Baba ngizobonga. Ithi inyanga isizulu bongani. Uthi ke baba ngizobonga ukuthi umfowethu lo bengihlala ngimbika njalo. Nkosi ngimbika kuwe. Hawu uNkulunkulu sezomkhumbuza wasikhumbula wakhetha inkosi useyiNazaretha ithi inkosi hayi ngoba khona ufuna wena hayi ngoba khona ufuna wena wabubo ukamamani ufuna wena Manazaretha asikholweni Dangazi nokukhuluma ungaka sikuthatha ngoba siyabona uNkulunkulu esemlandela kakhulu. Thina sikuthatha. Sikuthatha ukuthi ukukhuluma ungaka. Thina uthi ungithi nangapela bahlala wasabeka lo oyonikela umfowabo ukuthi la ngiyajabulisa yakho lafuna hlabeka. Wahlabeka wagula washona. Uthe mayiseshonile lo ayesezokhetha inkosi wasubuka waphindela emuva.
uNkulunkulu ngempela ngiyazizulu kodwa into ehluphayo Manazaletha lapha umuntu osuke embone ngempela ushemba kapheleli kuleli bantu angazi kwenziwa yini umuntu osuke embone ngempela ushemba akapheleli kuleli bantu angazi kwenziwa yini Kosemakhosi khona insizwa Lesizwa angiyazi noma sekhona emhlabeni ngoba kuyahanjwa kangaka Sizwe kwakumene lapho emandeni Lesizwa yayikholwa Inkonzweni kwezinye inkonzo ingakholwa la eNazaretha Uthi lesizwa maNazaretha yathi ngelinye ilanga sasashuma kusashunyalo ejimelweni Nalapho baba umlungwana nonapho baba umjalo sebeze bebezimfanele nje babezimfanele ejimelweni abavelanga nje bazimfanele nje Uthi lesizwa maNazaretha Ngathi ngiyangena ngathi ngidukile Ngathi ngena ekhondini yamaNazaretha Uthi lesizwa ngangena uthi ngathi sengihleli Wazona basukuma umuntu wazona hlabelela Esukuma phakathi eseyiphansi Khuluma ngoshembe maNazaretha Wasukuma umuntu kade eseyiphansi wazona hlabelela Ethi lesizwa maNazaretha ngambheka lomuntu Ethi ngambheka lomuntu kwahlabelela kwakhona abantu abamvumela khona lapha phakathi Uthi awungasengibonda ungayidukile Awugibele ekhonjini yamaNazaretha Kodwa uNkulunkulu wami yini lento engenzile Uthi sathi masifika estation esingaphambili isitimela wavele wesaphansi washintsha icoach wayongena kwenye icoach hayi wangena noma yayikhona inkonzo kule coach akuyona kodwa kuseyiyona yamaNazaretha wangena wahlala uthi ngahamba ngafika emsebenzini uthi ngasebenza uthi angisebenza umsebenzi permanent mabito uthi ngasebenza uthi ngathi mase lokhuzile uthi ngabuyela ekhaya uthi ngathi mangibuyela ekhaya uthi ngalala ebusuku uthi kwavele kwafika umuntu ushembe usebenzile ngani maNazaretha Sebenza ngami nawe kodwa kube inkinga uma mina ngazi ukuthi abantu bagudlana ngayihlangu ngaphandle uzokuthoba bagudlana sobe sifuna ukulwa bagudlana ngayihlangu hayi sonto Ngibona mina uthi wathi cha uyangazi wathi cha wathi lo muntu mina ngoshana uthi hey uthi wale lasho njalo uthi ngekuthuka ngaphapha mangilele uthi ngaphapha mangilele leli demoni lingilandele uthi ngapela maNazaretha uthi lo muntu ngavuka ekuseni uthi siyakhonza lapha sikhonza enkonzweni yodwa la ekhaya sonke uthi ngisho no-anti olamana nobaba uyakhoza sikhonza enkonzweni uthi ngathi uma ngivuka ekuseni uthi ngathi anti uthi wathi anti ya hey ngilandele idimoni labahlala ngilandele idimoni labahlala hawu lento abantu lenza umntwana wathi hey ngingene ekhonjini yamaNazaretha ngingabuki kodwa ade ngiphumile ekhonjini yamaNazaretha ngaphumela kwenye icoach kodwa ebusuku sekufika indoda ithi ushembe yenza siwasho ade yenza siwasho funa ukuphalaza khipha idemoni Washo ngahamba ngaphalaza uthi ngabuya uthi ngathi anti linqotshiwe idemoni hey maNazaretha ushembe akalala ubusuku nemini ngami nawe khumbula ngekho
COVID Nazareth ngizobuya lapho. Angibani nyaya khona. Khumbula nge-COVID Nazareth amakhosini indoda yakithi yakwaShabango la elokhuzeni enkosini ubiyela emakhuni indoda yangifonela ngiyila eThekwini yathi umbakela uMahlovu ngasemfakela yathi umbakela uMahlovu zihambile inkomo zami ziphelile zonke. Sikhuluma into ezashela. Inkomo zami ziphelile zihambile zonke uhambe ishumi lonke leyinkomo kusesibayini lingekho uthi ngisize emvangeli wenkosi hamba ungiyele onyazini wezulu hawu nyazi wezulu uNkulunkulu siyazesulelela kuphela ngoba ayikho into esingayenza kodwa khona uNkulunkulu nafika nami umdluli ufakazi nami umdluli ngathi uma ngifika kumdluli la kungangenwa iCovid ibhuqa kwasani so esaba ngisho umuntu uyabona umuntu ngisho emsebenzini manje umuntu wakhotha nje ungabheki ngakini ungafona ngoba kwaziwa phela ukuthi lokhu kufa kuhleze ekhohleleni dangishe ngawe baba kodwa baba kabona kodwa sizoke sisama bedisho nje athi ngidula ngathi ukuthi uzama kanjani mama wafika ngivele ngathi sizosama umbone ethela igazi phansi hayi nangempela ngathi ngimilanga ngasemkhuhlweni ngathi umuntu wayesengibiza wathi hayi wosa ngena mfana ngase ngiyangena ngaya kuthixo awu madoda yazulezulu uNkulunkulu ngempela amen uNkulunkulu ngempela Nazareth ngaya ngafika ngaguqa waphuma endlini wayesema kunendabanyana wayesema lapho phambi komnyango wayesethi yini ngathi baba usiyamakhosi ngithunywe indoda yangakithi ithi indoda yangakithi inkomo ihambile zonke esibayeni ekhaya eziyishumi uthi ziyephi ngathi baba zithathwe abantu laba babizwa ngamasebe uthi hawu besisefana thina baba unyazi wezulu maNazaretha kuyasehlula ukukholwa maNazaretha ngoba ukube usikholo siyakwazi ngabe siyakholwa lasemdayi hamba umtshele mvangeli inkosi imbusise ngathi amen ngasuka ngathi mangisuka nje ngathi mangisesanga la ngafona le ndoda ngathi hayi baba Shabana uthi baba uzayithola inkomo inkosi ubusise yasho kakhulu le ndoda abantu abanethemba likaShembe yasho kakhulu yasho ngeke ukuthi uyamemeza lo muntu lapha khona yathi amen isho imemeza MaNazaretha sengathi uNkulunkulu angasiphi ukukholwa langempela ngithi kwadlula insuku ezintathu lwangena ucingo lungena kimi ithi indoda yemvangeli wenkosi nje mina yena ithi hayi sengiyitholile inkomo amen ngithi ngiyithola ithi ngiyithole sizeza wela uthukela zingaphesheya komaphumulo ngithole lamasela ayanikezana angapha athuthela ngale ngale athuthela ngapha ngakithi othina laba bayisengiyitholile inkomo ngiyithole iphelele ngifike emzini womuntu esibayeni hayi nokuthi ngiyithole ehlelweni ngifike esibayeni ngoba ngesabile ngiye ngahamba ngalanda abantu bomthetho ngaya nabo ngoba sengiyibonile ngoba ngiyesaba ungeke ngizobulawa
uthi nangapela safika inkomo umuntu wabhala wacisha akusizona ezakhe kwacaca ukuthi inkomo ziyathathwa wayithola le ndoda yakhipha inkomo inkabi kulezo nkomo yathi ngiyisabushembe ngiyobonga mva kwenkosi sebenze onyazi manazaretha ngisho manazaretha amasenkosini ukuthi lapho ekhaya kulandela umsebenzi njengoba namsebenzi aweke sikwazi kumlandela sifuna imisebenzi ithi lensizwa manazaretha amasenkosini lesambuyela kulensizwa ithi lensizwa manazaretha yaphinda yalala usuku lwesibili ithi waphinda ufika ushembe Ebuhle mase kunakashela kodwa akakhathali ukuthi umnamathisela ngaziphi inhlamba ngoba ithi lensizwa ngangithe mangiqeda ukuphalaza ngikhife ngenze yonke into ngikalihambe idemoni kodwa ushembe ngakhathali alihambe idemoni kodwa ngakhathali ethi wabuya usuku sekumele sibili uthi fika nje uthi wambuka elele uthi wambuza ukuthi mntanami yini wase ngathi ukhathazekile nje uthi ke ithi lensizwa hayi baba ngikhathazekile sewenzeka ngotholi awuthola umsebenzi ithi yana ngithi baba nje mina ngoba ngibona isigubo salomuntu kufanele ngithi baba kuye hayi ngoba ngithi baba ngoba ngimhlonipha amuntu uNkulunkulu lo ithi lensizwa manazaretha amasenkosini ithi nangempela wayesethile lo muntu akasazi Showe manje uthusha usethi hayi mawufuna umsebenzi wobiza amanazaretha athandaze ekhaya uyazi mawubika umuntu oyazi impendulo yokuqala kodwa nike othandaza ekhaya nike othandaza ithi lensizwa manazaretha amasenkosini ithi ngaphapha ukuthi ngaphuma ngayibuza ngabe ushembe kanti lo muntu bethangiye manazaretha uhlanganisana futhi namanazaretha ngabe ushembe ithi kodwa akashongo lutho uphele wobiza amanazaretha athandaze uDoli umsebenzi ithi lensizwa manazaretha ithi kwaqhubeka isikhathi kwase kuthi ngilele futhi yayisokhonjiswa lensizwa entabeni sisesenhlangakazi yakhonjiswa entabeni ithi sibona umuntu omuhle hey basa abantu babantanzi bahle wena nje mona isigwaqo onyanya umuntu wabashembe izingcedwazi ithi nabona umuntu omuhle ithi lensizwa ithi ngamthanda lo muntu ithi ngasenyapha ngalezo insuku ithi balungisa abafundisi nababhishophu siyobhadadiswa ngalezo insuku ithi nangempela bashaya usuku ithi mina nginobhala omkhulu esontweni ithi wayesethi umbhishophu uyabona-ke wena uzongena kugcina bonke laba bazongena kuqala wena uzongena kugcina ithi lensizwa nangempela kwabhadadiswa kwashaya isikhathi sami sokuthi ngingene emanzini ushembe enye into Mawucabanga khona abantu abangadela amakhaya badela imizi yabo badela izizwe zabo bephethe izizwe bezohlala la kanti ushembe umuntu nto uyazwana nesimo yalathi but ithi lensizwa manazaretha nazo ithi bathama sekushaya isikhathi sami sokuthi ngingene phakathi emanzini ithi ngangena emanzini ithi ngathi ngiyangena uma ngifika eduze komfundisi kunesitebhisi ungathi khona isitebhisi into onyukela kuyo ume kuyona abe sekubamba ikhanda umfundisi esebhabhadisa ithi ngaphama nje kulento ngima ithi ngayisidlala lento iyenza nje
sifuneleni nomfundisi sobabili ithi ngangabona ngale nabangale bangasibona uthi lesizwa ithi ngamemeza uthi bayamemeza nyalisizwi bememeza bengaphandle bethi vuma izolo ngathi sibekade izolo lapha vuma izolo ngathi sibekade izolo ethi ngamemeza ngathi ikhona into abathi namanga bese ngaphandle baba kushokuni nakuwe bathi namanga siphuma phakathi ethi lento amanadaretha yathi ngibona wayisuka umfundisi ephuma emanzini ethi ngambona ejomba umfundisi ithi angazi ukuthi wajolisweni ithi wayejijelanga ngaphandle ithi ngasala mina phakathi shambe uNkulunkulu amen kuphela nje yasho njalo uthini Lathi uthini ngoba ngiyangibona ngifuna ungena ezilongcono ngizofuna imvubu ngitala khona ngifake phakathi esini. Wayisibona uNkulunkulu wayibona inhliziyo zethu. Zithi imbongi zimavakavaka. Ithi lempisa manazaletha ithi ayisisala yasala phakathi emanzini ithi yathi mayisela emanzini ithi yayibona isiphansi emanzini yayibamba kanti inyoka. Shembe yamfuna umuntu ngakubona ngoba sibhenza yamfuna umuntu amasemfuna ethi yamama ethi kodwa ukungena kwakhe emanzini manazaletha kwenzeka njengoba kwakwenzeka kubaba undunakazi esasihlala naye kwamashu wase edibisile ithi lesizwa ngathi mangishona phansi ithi ngabona umuntu omkhulu ngubona phansi manje manazaletha ngabe siyakholwa umuntu nomuntu lusho njalo uthi luthi lungisa indlela yakho ngoba izohamba wena akekho umuntu ozohamba ngayo ithi inyanga yezulu manazaletha ithi nina nginehlukanisile nganenza nabangabami nganehlukanisa nabanye abantu usho inyanga yezulu ithi ngathi emasengibona umuzi omkhulu phansi emanzini ithi ngasengibona ithi kwavele kwaqhamuka imbali lesi uyabona le mbali esuke siyibeka entabeni ungacabanga ukuthi siyadlala le mbali le into ezoshembe ngabe uyithatha njengomdlalo uthi wabona imbali yathi imbali phambi kwakhe uthi yathi nje imbali uthi yathi isuka uthi kwavuma kimi ngaphakathi nawe kodovuma uthi ungavuma kimi ngaphakathi uthi ngayilandela le mbali uthi ngayilandela le mbali uthi ngayilandela le mbali uthi ngayilandela le mbali ngayilandela le mbali uthi ngayilandela le mbali uthi yathi fika yayafika phansi entabeni lapho kusemaseleni khona esasiqala khona ukubena uthi yathi into imbali uthi yashawula awundi yathi into lapho elokhu uthi yaphinda yaqombotha intaba uthi ngayilandela uthi yakhe mayithi caba baphezulu entabeni yashemba uNkulunkulu mangisa uthi yakhe mayithi caba ba le mbali yavele yaphela uthi ngayibona uthi ngathi ngibona kwavele kwaqhamuka ugogo ozala ubaba uthi kwavele kwaqhamuka ugogo ozala ubaba uthi ngiyamazi uthi wathi hawu mntanami wathi gogo
ubekwa yini wathi gogo ngibekwa zinyawo uzokwenzani uthi wathi hayi gogo ngilokhuzana wathi ulambile uthi wayesethi nya ugogo uthi esethi nya uthi kwavele kwaqhamuka umuntu omuhle uthi kwaqhamuka umuntu omuhle engambone sibonakalisweni ebusuku uthi kwaqhamuka lo muntu uthi ngabhekisisa kahle uthi lo muntu abayiqhamuka wakhuza ingcwele njengoba uzwa bevala ingcwele bathi baqeda amandla kaShebe ngeke azaphela ngeke azaphela wakhuza ingcwele ukhuzela uShebe inyanga yezulu uthi yaqhamukisa ucingo ibamba isambulela nomjivoyo uthi thuli ithethu uthi wakhuza ingcwele uthi thuli ithethu inyanga yezulu yathi inyanga yezulu kithina amanazaka njengobabele nokongibotho cisho bani ayanikaza ayesabala makwala ayesabala makwala uthi bakhuza ingcwele uthi ngedwa azindaba ukhuzwa ingcwele uthi nangempela uthi nathi sakhuza ingcwele wavela waqhamuka ugogo wakuye wathi uthe ulambile wathi wathi khangeza usho ugogo uZaluyisi wathi khangeza uthi nangempela ngakhangeza uthi wafaka ugogo ufake inkomo lezi abantu abangasayifuni bathi abalomizisi wafaka inkomo uthi wafaka inkomo eyinobhontshisi uthi wayifaka uthi zaseyichitheka wasethi gogo awu kanti yedelela uthi ulambile lokho ukudla kamsuku uhambe uthi ngesikhathi esho njalo ngaye ngaphapha esidunjini amen Zaletha uthi engakaphaphami esidunjini sifunwa isidumbu sakhe sifunwa phansi emanzini uthi bathi afika amasosha alapha eThekwini afika athi hayi asikwazi umkhipha lo muntu imbambe inyoka asikwazi ukumkhipha kwayikolanda ochwephesha entuba amasosha sentuba walanda wona afika athi mayifika ambona ngempela ukuthi inokhuzana imbuzi inokhuzile imbambile uthi lensizwa manazaletha wayisisi kwase bethi ochwephesha akhanje ukufuna imbuzi ngoba imbuzi zazo le uyabona lo muntu emangona manje khipha imbuzi uqedile one ngamabomu yanqona imbuzi kuthiwa amasosha athela ngegazi lembuzi esibeni aseyithatha amasosha aphosa phakathi emanzini esibeni uthi nangempela kuthiwa yajika inyoka yayeka isidumbu yabamba imbuzi ngoba isidumbu ngabe amasosha uma yesho ngabe yayisimgwinyile kodwa yayingwinyanga ngoba kwakungekho lapha alimele khona ungakenzeki lokho kanti khona insizwa eyiNazaretha abezwana nayo nje abangani angazi noma kwangabangani emsebenzini noma kuphi abangani base behlala sebexoxa hawu yathi uyakholwa nami futhi ngiyakholwa kodwa asikaze sixoxe ukuthi sivakashela ngenkonzweni uthi ke lo hayi mina nginankinga lo oyiNazaretha hayi nginankinga mina ngaye enkonzweni yakho anginankinga athi nalo hayi phela nawe mawuzoze enkonzweni yami nami ngizoze enkonzweni yakho kwaqala la ebusuku kwasethiwa ke hayi ithi ke lensizwa cha wena uzoqala uvakashele mina enkonzweni yami njengoba kuJulayi ivume lensizwa ithi ke lensizwa siyasenga washo njalo umfundisi uChiliza athi
umfundisi walele bantu ufake imbadada hayi lulazi isona. Ayifake imbadada umfundisi wayisho njalo thilisa lulazi isona. Uthi bayafunda enkonzweni yabo uthi nangempela ngase uthi lesizwa isholo yona akusho ithi ngase ngihamba ngase hayi ngifuna ukukhombisa lamaqaba kwashela. Into ezihlala igcina amabhesha njalo. Wale lokho ngibusithatha njengesilimi. Uthi nangempela. Philip 2 verse 3. Uthi ngahamba ngathenga isudu entsha uthi ngathi mase ngithenge isudu entsha uthi ngabuya uthi ngayilokhuza egameleni lami uthi ngayibuka konke lamaqaba kwaShembe kushodana uthi ngathi hayi angayifaki icathulo endala hamba ngothenga icathulo ezintsha uthi ngahamba ngawuthenga icathulo ezintsha uthi ngathenga namasokisi amasha uthi ngabuya uthi ngayibeka icathulo zami ayingayiboni ziyamesha esithi uthi ngabuza ukuthi ushodana uthi ngasengabe kwase lesi sikhathi ngikhumbula lento wakuzobhala emawindini kungancike ewindini umphela waphela inwele ziconce wahamba waphela ikhaya funa ukukhombisa amaNazaretha wasela amaNazaretha uthi ngempela amaNazaretha uthi bashaya usuku abavumelene ngalo uthi lwathi emasekushayile usuku uthi base bayagibela bavumelana banqomelana ukuthi bawuhlangana edolobheni eThekwini uthi base bayahlangana uthi bathe uma behlangana base bayagibela beza lapha ekhaya uthi sathi masifika lapha ekhaya uthi sasehla uthi ngezwe umngane wamathaya sesifikile uthi ngiyabuka amaplastiki kanti yini le ukuza umba yini le uthaya lokusesontweni hawu nihlala uthi lona uthi kanti angiphilile ngempela nini emakhaya angiphilile ngempela nini emakhaya nihlala uthi hayi bathe mabethi ngqibithi phansi lapha esangweni ebuhleni maNazaretha base uthi wayesethi umngane wakhe hayi ke mngane wami icathulo ingeni la what yona lokungazana angaze ngihambe ngonyaka wathi hayi ayingeni asingeni isicathulo lekha wathi ngizongena njani wathi hayi khumula mngane wami uzophathwa yini uthi nangempela uthi wayikhumula icathulo uthi ngasuka igcathane elingaka ngathi ngiyofika lapha ngakumhlongo uthi ngavele ngaqhuzuka kwaphumusi uthi lapho yabo uthi ngakhombisa uyabona ungikhulisa icathulo ngami uyabona amantazana uthi wathi umngane wakhe hayi mfowethu hayikhululeka abantu abanothando khululeka uzofugeza endlini uthi ngathi manje ngiyasuka ngaphinda ngaqhuzuka olwesibili waphuma uthi kuthi ngavele ngakhala ngaphansi kwengane uthi ukhethe mangikhala abantu bakhona abanendaba bayibona nje uthi bafaka bafuna ukubamba abantu bajayele bayalikaza ngakubaba omkhulu uthi wathi efika umngane wakhe wajika umngane wakhe uthi wayesema phambi kwale uthi wayesephenye impepho lokho phenye impepho wathi hayi mngane siyangena wathi uba ngenaphi khona wathi la ngingena wathi hayi kanti futhi udlalelane ngami ubona ngithandana wathi hayi siyangena futhi ehlisa umoya siyangena Shambe inkinga amaNazaretha siyangena hlisa umoya siyangena hayi ithi lesizwe ngangena ngafika ithi ngafika ngahlala ithi ngahlala lesizwe ithi ngahlala ngathula ngathi du ithi ngithe sengihlezi
lesizwa ithi hayi umngane wami wayilungisa amanzi ngokuthi ngizogeza uthi nangempela ngageza uthi kwashaya isikhathi uthi wayesethi umngane hayi ke sesiye esontweni siye enkonzweni asazi uthi nathi kwenzakalani shembe ufuna abantu bakhe uthi nathi kwenzakalani ithi kodwa ngahamba ithi savela dukelana ngambona ngizambona naye ngizamo ithi kwavela kwaqhamuka omunye umuntu oyinazarete asazane wayesembuza usithi awu Nkosana uthi wabuza bani uthi ngiyaza ngiyona ngisho Nkosana ekhaya kodwa uqhamuka awu Nkosana yini wathi hayi sengidukele wathi hayi beniyaphi besiye esontweni wathi hayi asambe abantu abanothando nenkolo yabo abantu abanonya nenkolo yabo bakho ithi ngafika lo muntu wanomusa wamhlalisa estation sakhe sahlala estation sakhe ithi kwenzeka indaba ithi lesikhathi ingene inyanga hey madoda yathi sengubabele yathi nyoka ngibone wathi inyanga yathi nyoka ngibone ngisho kodwa ngasengokhe hayi yasiyangena mfowethu yasiyangena ngithule uthi phepha lesambulela nomjiba eyawugqoke esibonakalisweni ngilele uthi igqoke wona naleso sambulela nesigqoko esifakile esimnyama uthi kwavela kwasuka ithi angathi noma kuyahlanya uthi kwaphuza ingcwele ngendlela esimanga uthi kanti hawu kanti kokuphi la uze kuno kanti kokuphi la uthi wena hayi uyini uthi lo muntu ngambona ngilele ekufeni yisemanzini ngambona lo muntu wangivusa kanti kokuphi la wena wazi kokuphi la makubuza umuntu angakhona ethi kanti kokuphi wena wazi kokuphi la uthi insizwa yayiduduza lensizwa yathi hayi hlala phansi wathi hayi angikhona emhlabeni ngisezulwini wathi hlala phansi emanzini ngizovuka emanzini ngiyovuka esibhedlela ekhingedwa ngoba bathi mabefika abasemtuba bathi hayi isidumbu akafiki siyashisa akangayi emakhazeni akelinde siyashisa isidumbu kodwa esehlale 2 days phansi emanzini ushambele lo esikhuluma ngayo esehlale 2 days phansi emanzini kodwa wathi mayofika ekhingedwa kwafika ukuthi hayi akafile isidumbu usashisa Manazala tasiyela isebenzilima. Nathi izilima nje mbona ukulima bethu siyekeni. Silungene nokulima bethu. Ithi lesizwe manazala ithi lo muntu angisekwazi ngoba ngambona ngivuka efeni ngambona lo muntu uyena ongivusayo. Ithi lesizwe manazala ithi wayekuphuza kwangena inkonzo kwakhonza. Uthi ngiyabuza bathathuze kwami kanti mufuna ukhetha inkosi wenze njani? Manazala ngabe sibanhliziyo awufunde mshomani. Ngabe sibanhliziyo awufunde. Gcwalisani ukuthokoza kwami. Njengoba silapho manazala sikholisa ukuthokoza konyazi njengoba siphambi konyazi. Ukuba nibe mqondo munye. Uma silapha sibe mqondo munye womanazaleka. Ninothando lunye. Bese siba nothando lunye. Nibe inhliziyo nye. Thina sibe inhliziyo njengoba
Sila. niqonde into inye Bese siqonda into eyodwa. ningenzi lutho ngombango Hayi kushumayeli kodwa. Hayi kushumayeli kodwa singabantu sinemiswa. Sinemiswa. Awuphindele bese. ningenzi lutho ngombango Baba, Jose. nangodumo lwezwe Sinabonakho ofanele thina nangodumo lwethu kodwa sibukushika uThixo phela ungazi besizulu. kepha ngokuthobeka Konke sekwenza kuleli sonto sikwenze ngokuthobeka. nishaye sengathi abanye bakhulu kunani Njengoba ngumfundisi sengiyibona ngimkhulu kakhulu kunani kodwa ake ngishintsheke manje ngubhekisekile ngishayise ngathi ngibakhulu nina kunami. Ngiyabonga. Ngiyabonga. ithi lentizwa manazalapha amahlakasilo ithi langempela yilokhu ngibuza Kulo muntu ukuthi ngathi hayibo mawufuna ukhetha inkosi osisha. Ithi lethi mana musujaha. Ujaheni mana musujaha. Ithi lentizwa langempela kwenziwa ithi ngabona kuphuma into eyicazi kusukophuma ilathi. Ngabona kuphuma into eyicansi ithi ngabona emva kuba uma sekuphume into eyicansi ithi esivele iphenduka kancane lensizwa ekade ngikhuluma nayo ithi hayi sekuyithuka ke lakho manje ithi ngathi kwenziwa njani uthi wathi uyaphakama uyabhuka ngamadolo phakamisa izandla zombili uthi uyayikhetha inkosi eyasebusweni bamanase uthi nambe waphakama wayikhetha inkosi uthi ngathi mase ngiyikhethile ngathi uyaganana umthutwana. Hayi batana benkosi angibonga ezulwini ngelinye ilanga mhlawumbe uNkulunkulu kodwa nginovalo Nkosi yamakhosi yesaba Thixo ngibonga nyazi lesizulu ukungivumela ngiguqa Nkosi busise nekusini. Amen. Siyabonga amazwi amnandi zophuma inkunzi yenkosi inkosi izimbusise. Siyabonga inkonzo yethu yamanje nesitabelelo sikhulu amashumi ayisithupha nambili. 162 sizocela umbangela uzungu wasetilongweni asole nalesitabelelo inkosi imbusise. Angivulele umzuku. Nkosi kusiphenga kangcwele. Amen.